Dobar dan. Evo opet tu jedno javljanje. Ovog puta sa Kanarskih otoka. Puerto Rico, provincija Mogan, Španija. Tu sam na godišnjem i mislio sam da neću ništa snimat ovih dana. Ali kako se desilo da ovdje, pored apartmana, sam našao košarkaško igralište i teniski teren. I onda našao i košarkašku loptu i čovjeka koji mi je ljubazno napumpao loptu. Rekao, možda da nešto tu sprobam. Ovo je ušlo. Ne registrira. Ima puno da pričam, a iskreno ne da mi se. Pa možda neću. Kasnije ću snimiti jedan video kad ću imat malo više vremena i živaca bavit se time. A sad ću malo da použivam ovdje igrajući košarku. Danas je neki dan koji je onako, kao što vidite nebo je malo sivkasto. Inače je bilo super, sunčano, plavo. Ovdje su palme, plavo more, plavo nebo, većinom godine, navodno, ne znam koliko, 350 dana u godini je valjda sunce, šta ja znam. Tako da je super. I ja ću sad malo odigrat košarku, javim vam se svima kasnije, pa ću imat bolje uvjete za rad. A trenutno sam imao prilike malo i razmišljati, pa sam smislio neke dobre stvari i nadam se da ću vam to uskoro imati prilike zapisat i publicirat. Ok, do tada, lijep pozdrav svima iz Puerto Rika. Evo, samo da kažem, popravio sam mrežu, pa je malo bolje, u skladu s onim mojim, bit koristan u životu, kao put za neku sreću. Evo. Treba sad pogoditi ovu mrežu, odmah bolje. Ok, toliko. Bok. Ovo sam htio objasniti, ovaj fenomen. Zašto ovakva sparina i ovako neko sunce, a nije sunce, već je kao neka konstantna izmaglica. Nema oblaka, ali je mutno nebo. Šta je to? Radi se naime o kalimi. Kalima je pustinska ta oluja. To nam je došlo iz Afrike, iz Sahare. I ti sjeverno-zapadni trade winds što nose pijesak iz Sahare, dignu skroz u nebo i prekriju nama ovdje na Kanarima nebo. I ako sad vidite kao sunce, kao ima ga, jutro sam zapravo, vidite sunce iznad mene, mogao sam gledati sunce svojim okom, tako je bila gusta ta neka magla, dim, pijesak, šta li je već u atmosferi, da zapravo možeš gledati u sunce.
Ti trade winds, to zapravo nema veze sa trgovinom kao trade, to je staro engleske riječi, što znači put, staza. Zašto? Jer su to stabilni vjetrovi koji su onda mogli koristiti kao konstantan faktor u svojim tim navigacijama i u putovanjima. Nije zapravo bilo vezano uz trgovinu, iako kasnije se naravno ti putovi su se koristili kao trgovački putevi. Ali čisto da znate zašto je riječ trade winds, pa možda evo nešto i naučimo danas. Dakle, ovo je kalima, ta pustinska oluja koja se desi par puta tako u par godina na Kanarima, a počne iz Afrike. Ja? Ništa strašno, ovo je vrlo mala, slaba kalima, tako da se može biti vani, nema problema. Nekad zna to biti gusto da se baš ne preporuča ići ni van, mora se čovjek obući, mora nositi masku da može disat i po mogućnosti ostati unutar kuće. Ova je vjerojatno kratka, evo sad već osjećam da popušta možda trajanje 1, 2, 3 dana. A može inače biti od par sati do skoro tjedan dana može trajati. Eto, toliko mala interesantna možda natuknica sa Kanara i što je ta pustinska oluja iz Afrike, takozvana kalima. Pa, do sljedećeg javljanja. Bok. Hoćeš više? Okay, and now you see the blue sky. Sad vidite plavo nebo nakon kalime kako izgleda. Lepo plavo. Evo mali tequila sunrise za kraj, ne promoviram alkohol, konzumaciju toga, a ovo je brizer, ništa posebno, više ko sok. Malo za uz bazen, evo, ovo je bazen iza, vidite kako to izgleda, nastojim ne snimiti ljude oko sebi u bazenu. Zadnji dan, povratak u Švedsku, čujemo se uskoro, pozdrav, vidite sunce iza, kako je pravo sunce u poređenju s onom kalimom i nebo. Ajde, pozdrav.